Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Nanang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na. Nagsaya atin ngay anak ka. Kay, sabten da kakaday anak ka. Katuwa na, mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga ron dagsaga na akon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagays. Wain manong adawr. Kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad. Napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panagina na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay. Mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kitumayak nga ro ano kasta kabagays. Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay ikit wala. Sumurtak man nga raw pagpaspasyaran kabagays. Sige manaw. Taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan hilarya. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayan ti kadwayo nga imay si mabat nanang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang ti daw ti Van. Anya kayong matan nga. Apay nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka di agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro di ti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at makan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaanan nyo iti balay ako kaaramin. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo de kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sine pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na amanaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau kaanakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maited ko, batsop nga imported. Ay, pag yung mga kaanakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot utangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga ado ti kwartak kat dagijihaan nga agut utang. Ay
Na, proud mo nga rod ken ka anak kao. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urnmong mga ada milyonisan. Kat adan Ay, wow! Nagmayatay. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak kao. Haan nga rodan. Ituya kong tag-business Auntie, adapin minta si balayo Pinadakkel yung matan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgudan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne, anya trabaho ni Insan Senay ijay abroad ngay idi? Di mo katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun, kas jay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wala miya. Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak kaw. Naimpod nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, agsalo kag kamungamin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni Insan Seni. Tay karigatak ti manggad balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kungkuna, padasumlata at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-businessak ngamin, kan gumatang itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Katalaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kanalaingak nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak. Nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyok at pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, hangag pa iso data. Ha? Ni ala, saan mo't Insan? Taamok mo tirigat yung trabaho ija abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talagang adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige, ala tayo langan iti katulong. Ay, alam nga raw tanay, apo. Marigatan ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Kat agbirok tayo Siyak kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang ka. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Why? No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Win nga ron, kasangsangpot medical man. Nagbakasyon kayo?
Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, katusto Tanagsubli kayon dito eh. Nag-awid mo to ni insan ko ni. Nag-forgoodan. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurno nga. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na jaseni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bigmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to ije balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa nga nakutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho kiji lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas kay di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kat, kasano ngay, kaya't mo tagkatulong ito'y balay. No kaya't mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ag full time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige. Ayaban nakto nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umaya ka no bigatan na. Ay kat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Hmm. Palpasag pa na gito'y badoyo ken ni Zeni. Ay, Ela. Pakilabam man da to'y, Nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, ag-overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon jak malpasita, mabalin siguro agsubli akin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwang aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana. Iso nga lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 na ang anak ka. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay, narabyan ka manay na naggapunita balay da sa inay. Ela, balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata, dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, manuayat ti itang-tang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalang ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami.
Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agaway. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin tata? Kababain mat. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zenny tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden ika anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka. Adda akon Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko ije balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanedya balay da, friend. Samsamot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kay. Basit ka no iti datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gimuran sabit tinjay gayim mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading ito kasi ni maurin ay awag ko na ikakan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Naluktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya? Uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay, lading ito kasi ni. Impos na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano na ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikon. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta. Saan mo ang nagbanog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar daddy. Uwan nanang. Mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbagan na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang.
Nasisira pa kiti kwarta dahil diyang alakay. Naamwandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Anya nga raw do. Ano sama ti machismis? Di ka mo ngamin nagan-anad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nangam nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no asino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra? Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zeni. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi diti lugar tayo. Idi sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Diyak pa'y umay makalabay di balayo. Haan. Hanakon nga agpalaba awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Diyak lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas la kasino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayati trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ela. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laeng, friend. Bareng anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ela. Nagsingpot ka nga gayam. Kaslaak nung itibain gapoy tinagbambanaga. Inawat ko nga rod tingasat ko katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ni Ela agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. Anusak ti kastuya pagsapulak. Tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw. Kanayon kumata mamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawya kiti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, bigayim mo, Zeni. Gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello everyone! Kumusta kayo manan? Adtoy manan, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo, abyanang, kan mangkabkablao kada kayo, itinaragsak. Ngayon kay panagbuy-buya kan panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo aloyda. Saan na pudpudno anagan. Ngam sakbay na kablaawan tayo pa itinaragsa ka pa nagkasar. The Mark and Rex dita San Julian West Agoo La Union from Joan Ruvillos. Kastamatan ni Ma'am Merlita, a mother ni Sir Ramil Flores. Naragsak ngayon kay panagdangdangag.
Kastiman ti kuna ni Pagayam Loida. Dir man ang biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdengdengag. Adda nobyo kakalugarak, ngam idi addabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyo. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay ngayon sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay ngay. Agda nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Ay? Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpet mo pailaan. Ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rodan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, Maray. Ay, jak amaw paray. Tajak pa'y nakikita. Ay, masya nakatalaga di anak kaw. Kanayonan ngagbartag, manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamen, Maray. Ala, andi ngayom lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isagana ak iti merienda. Nagluto ak iti kamuti kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Dahil takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan matahani? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay kani Loida J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ko ni Loida. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan ijibalay da Reto. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsak matlaang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat na ipakada iti inamhani. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakim mat amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. Wen atay awid na ko ni Reto ijibalay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita. Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw ti Ni Reto ti ayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Reto tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay! Adagayang babaunan mo.
Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan nga agtrabaho. sa kaya't nagtrabaho ka, hani. Tingayat ko, agbalin ka as senyorita dito balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa nga ro dito balay, tada papanawan. Sana bali, tada ti babaw na nakadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito likod ti balay. Ka, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawan ng tamad gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan ta Marso kanyak. Iso nga manang kaladta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak. Ta makapasurod. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang itilugan na. Ken addapay nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon a mga ba. Ay, kastaya. Ti ammom siguro. Pensyonado niya. Ti ammom adaw ti negosyo na. Ngam saan? Manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jak laing pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dahil ti santo ang mapasamak. May busan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartan, ta damapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. Nukas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anumit lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy? Ketrabahok mat aminan. Saan ka baldadaw, Loyda? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka payla dito'y abalay. Ngam kunamlan asino kamutin amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawan mo da dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam nasingpat da jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya ti agyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa tilugan, Loyda. Ay, ala ka. Naibusa matan ti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasumputak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging ka adyak makasumpot.
Naimbag man, ta nakapasyar ka dito balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ijay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kayat at agtalinad ijay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da dya alakay, anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan tibiyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga ron iti babaw. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kay kayat kun di agat manok, tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito itatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at ngaron anak ka. Kaya no may dispos ko dagitoy. Mga lakto man ti sabali at taraan ikaw. Kadwag to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapnod dan to man ilako kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, impabak mo amin dya kwarta mi di kalman? Uwan nga rod. Isardang mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalaangan. Uwan sa. Kastamot lang ti pampanunutag. Iso nga ilakop dagiti ginatgatang ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako amin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yung adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Kwa, umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kantatang ko, agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya. Mano ti utangan? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabit lang arot. Agtalakakan ka imang. Iswasan na nanaskan ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wintata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, haan mo masublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin itisiping asabay ni Rabi. At nakanog ika makamay sasaba. Hindi kwan, nagsiping kanon. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga ikamag. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy na awatam. Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito? Awan tinaglakwak iti daga. Sinaurda ka. Unak ngamin kan ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones di kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay ngagimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan tayo jay nga imang. May samad tayo jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din.
Hagimpake kan, tabayadan dantoy balay ko. Ha? Anyat kayat mo nga asawan. Inlako kuntoy balay ko. Iswa pumanaw tan ditoy. Ni, apay ngay. Katpagyan ang tangarudan ngay. Ijay balay yun ah. Nay, apay ngay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni Reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Ay, manjakon! Naumakan yanan. Sina ako ni Reto nanang. Ay, itatawanan ako. Rin akong pangananauloy na. Basol mo matlang ah. Nagtangkan ti ulom. Nuamok lang nga manugal ka edi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan ah. Kasla kakakaasin. Iso nga pumanaw kakit din. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, ado dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mapangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, saka magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy ako tinapalabas nga laal daw. Ay, kasta. Wen Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukais mo pay. Gimua po ka. Nay. Adamot tay manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida ah. Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dati kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan anak ka. Tanay, agsasaruno dagiti customer na. Ay, nukasta. Customer na amin dagita sumang sangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ila ko na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na itong umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na, tata? Adan na. Manumot na bulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Ay, aya. Ay, adamat ngayaman jeep na. Kawain. Ay nasingpet abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Damat gayam jeep nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Aklunak manang biyanang. Oren akidan na akidi ka ni Rito ngam sana napukaw tiriknak ken ni Roberto. Iso na sakita na akidi na amwakan ng asawa gayaman ti sigud anobyo. Ngam, namiris kumatlaang awan karbangak amasakitan, tabasol kumatlaang ti amin. Banag apagbababawyak iti kastaunay. Kat ita adan buko da pamilya ni Roberto, kat napintasan ti panagbiag da asa nga pamilya. Ngam siyak pala sangakpay lang aging gaita. Kat makitang tangdanak ng aglaklako'y tinatangkan prutas, iti pwesto ti ulitag ko, ijay ilime. Alakastan, to'y pagayam mo, Loida. Nasaya at unay, tanaamiris mo ti bidot mo. Tangamin, nariga at tagdardarasudos ngagdesisyon. No dim ngagkakumangamin iti inam. Ang gamala, di kansidiran ta nagbabawyam matan tinagbidutam. Alakat di kalat tamapukawan itinamnama tapatsyak.
Adan tulat ta dumtang napinta sa gasat para kan ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Lloyd, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagnina, iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode ti may sagot ita kada kayo ngam. Sakbay na, adadag itay tattaw ngagtaktakaw iti videos tayo sa dan to i-upload kadag iti channel da. Madamamat kit din ti proseso ngam dawatak lata titulong yo amang i-report kadag ita no bilang makita yo gagayam. Tay kunada nga rodan awan madi nga aramid a pumaot wenno agbayag. Addan tulat ta pagpatinggan dayta. Iso asika ngagtaktakaw iti video sardengamon dayta nga aramid. Manipod kinikabsat bagbag san na pudno nagan tintay drama ita. Kastoy manti ko na ni kabsat bagbag. Dirman ang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y drama ken ka. Kapadasan namang tadlinglingay, kan mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog kan naumak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta, ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Pagbaglakay, nakitam tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adda ya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong rod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang na alugan. Sana inlako iti nanginina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kan agmikani ko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa'y mo kababae ha. Kit ka sana ang makasuro ah. Gawa mo motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila excited driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagaduwa trabaho, iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awang mo lalugan mo. Katuladik nga rugmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakin ko na day ta trabaho. Talin niya na, ti kakasta. Nalaing nga agmaneho, kan nalaing butlaeng ang mekaniko. Iso kasta, ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay wala abagbag. Ngam depende, iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamit tagkilatis itilugan. Kaya't kumiti ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumangkan. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kan dumabay. Ha? Ayuna na. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasag kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainuang ko. Anya, apay nga ilakom ngay.
Anya to saram nga agaradon nga inoy lakong. Manyakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan, no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmatun Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka, kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan kanila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ko kung tinuang ko bakit. Tapagpuo na kidding ag-ahente. Lalako kung tinuang ko bakit. Iso nga nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May metikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Ala nga rod. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaan nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, ang daya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adang girl, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Padasik man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto ka kag sapol iti ilakom. Gatang mga roden tila ko akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta nga ilakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Ako magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpastura. Umutong adagi di akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin yung lagi dyan. Anya? Kahit si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga no utaangin da. Awanin ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako kong dagiti Kalding ko. Ha? Ay nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam. Sana na, tarak nag. Adda mo yung alakaw? Mawamot mo. Padasim man timapan ija bagatan. Ta mga no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Una ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo ite. Wan, talo, nga mawanan, Pinartik ti may sa di birthday. Hagasam man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Katay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may iti day di asawak. Anyan, nagsosyal mo tag. Talaga kasta. Isungarod ngagtarakan katapno da partam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mga men. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamot. Iso pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya ataragan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. O anya, kursunadam titarakan ka.
Organic dayta, tajak pakpakanan iti pegs. Galyang kan sabat, ipakpakang kaw. Mala, gatangit nga ro din iti 2,000, nana. Ay grabe mo dayta, kinabarat mo bagbag. Ah. Kan nagbalor iti 8,000 dayta. Oh, nang hinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang dayta. Ngamuray na kutong dayta saan atakong. Balasang pa'y ababoy dayta. Nasinaw pa'y lang dayta. Fresh. Sa nagkutong. Kuha na atan ako, Sem. Agday-diet siguro, Ala, gatanga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, ag sinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo, Diyak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ilako iti 7,000 day ta. Di oray 8,000. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagan. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ayunan niya. Sige man. Inak ikontak tay nagatang ko bakit? O niya. Magustumat lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito? Automatic. Wine. Tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulangan numalpas. Sana balay, bastante mo, tidanong tayo. Oy na, nagmayatan ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kasto, hilakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, ting gatang mo dito eh. Kung bakit? Ada man ang gatangag anwang, duha anwang, ilakok tumanan itinangin at danto man maganan siya kaon. Anya ti kahit mo gatangin tanong sumaruno. Ay, nalakay, uray di ka pa'y lagumat gatang. Urnungin takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw, sikat ti makam mo, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang, dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y ngay ka nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka, kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. Adama da. May mayat ti kasto yung trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaw dagiti mulam. Awalin na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho di talong. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nakaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo a Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay boy, manutay urnong ta. Umdas nga tang igatang tayo ti tricycle. Kunak man, no urnongin ta, pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tanto iti sabali bakal. Gumatang takit din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti service. Kabailak matanggal. Ure ahinti akla itinwang kas kada bakbaka. Kawan man
Awa mo mangibagpag ka, di mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak hindi tadan service yaw. Apay, amo mayat ag motor pagbag. Agpraktisa ka hanggan. Agsuro nalakan sa laang mit amasuro. Awan, nalaka. Basta lagi di interesado ka, nalakalaang kanakan. Bakit? Ilakok ti tricycle ta, tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti purwens. Magurnungak Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kaslaganat ka amaadaan itilugan. Umapal ka kina uncle mo, anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kasta ka. Napipiyakan ni uncle mo tasigo dun nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inot tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaadaw iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay ayab dia kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabien, lakay. Di kan mapan. Arak tumo lang ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo nung sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no biga. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang kin talo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ay, kwa. Ay na. Di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu rona? Kaano ang ginatang yu da ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ibagbag da ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusurtin sa tikan na kakiti panag-ahinti na Ayan na nga'y. Kanayon mga awan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw nga ahinte jasawa balasang ko. Maya magindi unain nyo ko maapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle. Ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagkataon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakong lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko itibay insel bakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagim. Kit bus mi ti bagbagimi Sige tarumarak. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnek kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan ba na?
Napnaga kitos to. Nang bibit gayam abumak nang no karnap ti ila ko. Wala, tasaan na masapol tipunan. Agsaga na ka. Tagdamanan operasyon tayo, Norabi. Wen busing. Saus. Ada ka no mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakan na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan talwa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan nangay. Mabit lang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di presento. Natiliw kami. Anya? Apay? Nagkarnap kami tilugan. Anya? Bakit jacket ni mabalod? Tulungan na ka makaruar dito. Gunggunam ah! Nagkunay namin na makikapang ka iti dadya ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakal mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Namunta sak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Runa bakit? Pangasim ka siya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Nagita ka ti pampanunuto mon? Ti panunutam. No kasano ang makarwar ka. Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di jay ngay naramid ko. Isoja kun inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo nugayem mo, bagbag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama ti gayem yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin.